Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u video. Danas igramo Call of Duty United Offensive, ovo je drugi deo od serijala. Tako da, hajdemo da krenemo. Ovo je misija Crossroads ili na srpskom mi to zovemo raskrsnica. Trebalo bi, pošto sam promenio sam mod, stavio sam na veteran mod i mislim da bi sad trebalo da bude teže nego prošli put, tako da... Nemoj ih. Daj mi, hoću ovaj MP40. Epo to je bilo... Epo to je bilo ovako. Uglavnom za Airstrike ljudi. Nemojte da me džadžujete. Imamo malo Pepsi pored nas, samo da dobijemo. ASMR baby. Battle of the Bulge, Bastogne, Belgium, ne znam... ne znam da čitam. Ramirez, Call of Duty, Modern Warfare. Fully, Jones, Muda. Ko je onaj? Znam da se ovaj zove Mud... ovaj Moody! Što on zove Muda? Nema se. Ovaj... Ramirez, Jones, Fića, Muda, Gordon Ramsay i Gordon Freeman. To je dobra informacija. Šta je foju? Ja ću pleskavicu. Ljudi, idemo, ovo je borba za pleskavicu. Ode nam Bob. U sunce ti jebem. Uspio sam. Uspio sam ga. Opa. Znači, Britney Spears. Ko je ovaj? Andrea, napadnete. Vi ste naša nada. Njega bi ga pucite tebe ovog na mašinu. Bobby, ne! Sergeant... Ne znam, ne mogu da pročitam. Bam! Kako nisu umreli oni? Bobby, da li si dobro, Bobby? Pa dobro je, brate. Nije mu bukvalno ništa bilo. Ne brinite se, ja ću njega... Kraut. Britney Spears, daj pomozi, brate. Ko cigle da bacam, brate. Jedan heal nisam našao, pa ja ću da umrem. To! Dobro je. Gdje su? To! Medkitovi. E pa neki mi to jako pomogne ako umrem sad. Britney. Gdje je Britney? Da li sam ja radio? Au. To nije izgledalo dobro. Pucaj, ne znam da pucam. Ok.
Bate ko je napravio onu rupu kroz Thundermanovi. Dobro. To bi trebalo to da bude. Bar mi se čini. Gordone, šta mi sad treba da radimo, brate? Sve sam shvatio. Jebem li ono? Ko gađa? Sneak peek, bitch. Let's go. Dobro, imam checkpoint sad. Ja ne otvaram vrata. Nek Britney Spears otvori vrata. Ko puca? Ok. Ništa nisam razumeo. Rush. Dole. Dobro. Ko? Oficer! Salutim. Da ja te salutam. To! Konačno. Imam healove. Gdje je oficer? Kopel. Denise. Gdje? Dobro, ne mogu ubijeti čovjeka. Pa prekasno sam rekao. Trči. I ako ne možeš da trčiš, hodaj. Ako ne možeš da hodaš, koroluj. Ako ne možeš da korolaš, onda ništa ne radi. Kakav smooth gameplay. Što porađiš, Denise? Eno ih ovamo. Ode. Mislim, ja kad gađam svi od ti do, brate, pošto ne može niko da preživi moje epic streljarstvo. Bum. O, Gahan. Velč. Šta je to bilo? Ljudi, mislim da je mrtav. Jeste mrtav je. Ako kažete da spamujem haters can hate. Haters gonna hate, bitch. Ne brinite se, ja ću. Ja pucam i mrtve i žive. Rekao sam pucam, ne prcam. Get your mind out of the gutter, bitch. Šta? Korona je. Gde? A ja vamo treba da imam. On my top. E pa toliko beše od on my toes. Oh yeah. Bum, 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 bum.
Još jedan metak. I to će biti headshot. Bum. Ja ne mogu da veram da ovako dobro gađam. Ok. Ne brinite se, ja ću ljudi. Bez brige. Nema na čemu ljudi. To je sve bilo po planu. Ova je Britney. Ova je Muda. Ha. Što ovi znaci znači? Ima ih puno. Ramirez! Ne brini se Ramirezu, spasit ću te. Sve po planu ide. I have a plan, Arthur Morgan. I always have a plan, bitch. Ok, još jedan headshot. Bam. Toliko sam jako pogodio da mu ne stava kaciga. Au. Pa nema da me... To je to. Shoot him. Špucaj ga. Gil, ja ne mogu da veram da ovako dobro snajpujem. Trebao bi da postanem snajperista. U vazduh. Da li ste vidjeli to? Da li ste vidjeli to? Daj, bitch. Paaaaaa! Cool i epic. Nemo mene, nemo mene. Ja ništa nisam uradio. Pa nemo da me guraš. Ah! Prođi. Ups. Skliznulo mi. Kako nije lik umrao bio? Šta je ovo? Čok, a kola. Gde? Dop. A kako dobro, sokić. Pijem sokić. Fuck. Ajmo. Ti prvi ideš. Jel ti, Britney? Koliko dugo je te traje ova misija? Ok. Šta je ovo?
Ajmo. Iron. Lik se bukvalno zove Irons. Šta je to bilo, brate? Britney BBG tamo. Ljudi, I do not feel safe. A gdje je bazuka? Oh. Bum. Jedan pogodak. Headshot. Još jedan. Bum. To je to. Vrati mi pušku. Yes. Sad kad je, znači, i dalje da časiš pljeskavicu. Pošto treba bi. Tako si rekao. 100 lažovska. Laže nas. Daj mi health. Bar smo health dobili. I to je nešto. Mue. Tanker. Fuli. Britney. Andreja. Muna. I Iron. To je potrajalo. Pa nadam se vam se svidio ovaj klip. Bacite like, ostavite sub. Ostavite komentar, naravno komentar ne nemojte zaboravite. I pozdrav!